uyu munsi gahunda ni ya yindi. Pedro Neto ubundi no kubacecekesha abadawutazi nk'ababyiringiro Football TV. Uyu muhungu ngo ni Pedro Neto, namukubise inkoni nyinshi zitandukanye kuva yamurozene afata akazi kubera ko asa nkaho ibitekerezo byo byari byarajyanye na Enzo Maresca. Ariko today umunsi wakeye twageze kundi munsi. Last night Pedro Neto was superb. This is how you silence people like me. Every single time uyu mujama naramukriticizingaga kandi koko nari ndi mukuri, ariko uyu munsi Pedro Neto absolutely hat-trick, ibitego bye bitatu atwara baro ayitahana mu rugo avuga ati ni njyewe bavuze, ni njyewe rwose mwirirwa mukubita inkoni zitandukanye. Pedro Neto akubita ikipe ya Hull City ibitego bine byose ku busa bwa Hull City, clean sheet. Chelsea Football Club last night was brilliant. Ibintu nakunze by'umwihariko muri iyi match ni uburyo ikipe muri rusange yabashije kuruhuka. Ubwo ndavuga mu bakinyi bamwe na bamwe nka ba Cole Palmer ntabwo bigeze baza mu kibuga, ntabwo bigeze baza kuri stade. Cole Palmer ntabwo nigeze mubona kuri line up, nta namwe namubonye. Yari arimo ararebera match kuri TV nkanjye. Uwo bita Enzo Fernandez yakinnye iminota 30, abakinyi nka ba Moses Caicedo iminota 60. Ariko by'umwihariko ladies and gentlemen, uyu munsi Mamadou Sarr twamubonye akora icyo bita debut, akora match ya mbere mu ikipe ya Chelsea Football Club. What is a day, what is a night, what a beautiful moment ku mupeti nk'uyu w'imyaka 19 20 aza mu kibuga mu ikipe ya Chelsea Football Club. Abantu benshi bavuga ati se ni iki kintu twiteze kuri Mamadou Sarr akaza gakora performance nk'iyo twabonye last night. Turaza kubigarukaho, ni muri wa mwanya tuba tugenda tugaruka kuri match tukayisesengura tukamenya ngo byagenze gute, abakinyi bitwaye neza nabahe, tukabamanota ku 10. We call it player ratings. Niba ukunda iki kiganiro, niba ukunda byinjye Football TV muri rusange, ntukibagirwe gukora likes kuko bituma n'abandi bakunzi ba Chelsea hirya no hino babona ahantu biri kubera. Niba ari ubwambere ugeze aha nawe ugomba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bijyanye na Premier League n'umupira w'amaguru bitazajya bigucika. Reka twinjire uko byagenze. Ndahera kuri lineup. Umutoza Liam Lozena uyu munsi ngewe ndamuhereza rwose 10/10. Reka mbari nawe mera ubundi umutoza muhereza amanota nyuma ya game, ariko uburyo plan yarafite ku mukino byafashije mu by'ukuri Chelsea gukina iri freely, gukina buri mukinyi wese mu mwanya we. Ibi ni ibintu navuze nsaba Enzo Maresca, please can you stop ibintu byo kwengeka abakinyi ngo mu left back ngo amushyize kuri winga, ngo mu winga ngo amushyize naye. Wahereje abakinyi freedom kabwa ati mwebwe wowe wavutse uri umukinyi wa football, ujya muri academy ukina uri umugaridi. Komeza ubu umugaridi naga kakanya ngiye kuguhinduramo umwataka kandi uri umuzamu, ahubwo wowe mereza 90 nushaka kuba 80% by'ibyo usanzwe ukora. Ikindi focus. Nugambere mbonye Chelsea ikina ikarangiza match na amabara. Ubundi twatsindaga ibitego bibiri mu kandi kanya ukabara twishyuye, mu kandi kanya bikabigenze gutya gute takere ngo ubonye umutuku ngo bigenze gute. That was a professional performance. Shout out ku ikipe muri rusange yose uyu munsi kabisa. Absolutely naraye neza, mbyuka neza. That's what I want. Hopefully ndabisubiramo. Nizere ko ibi ngibi tugiye kubikomezanya kuri banner kuko muri Premier League n'ibindi. FA Cup ubu ngo twayibagiwe, twamaze gukuramo Hull City. Ubu ngo ndashaka kubona Chelsea imanukana zino forme kuri banner tuyikubita tuyimena gatuza. There is no doubt about it. Ubu ngubu no gutakaza amanota. Mwabonye byabaye kuri Arsenal, itakaza amanota 2, Man City iti yijya mu bitugu ibwira ati wagwana kiri gute meze gute ndakurusha. Ubu ngubu no amanota 4 ntago bikira amanota ngo 7 ngo this and that la kuva no kuri 10 nangaye. Man City iheruka Arsenal irusha amanota hafi 12, ariko ubu ngubu na amanota 4 gusa. So natwe dukeneye closing gap. Chances zonyine twagize nuko twanganyije na Manchester United kanganya. Ubu Man ibiturusha amanota 4. Things I don't want to see. Ndashaka kubona ikipe ya Chelsea irangiza muri top 4. Twigarutsa kuri game. Robert Sanchez ndamuha amanota ngahe. Clean sheet. Umuzamu yabonye clean sheet aba yatwaye igikombe. Nta gitego yinjizwe. No matter what. Gusa ku ikipe ya Hull City, shout out kuri Hull City kuko nayo yaduhaye akazi kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 40 ikipe ya Chelsea by'umwihariko igice cya mbere cyose Angela ikipe ya Chelsea ntago igeze rwose inyempressing.
of course twagize control kuri baro, ariko igihe twatakazaga umupira gato Hull City yabaga ifite ikintu bita icyo bita breakthrough, tukisanga ewana batangiye kuduteza ibibazo byari binoroshye ko yabona n'igitego, ariko yabuze icyo bita real quality. Wa mukinnyi uvuga ati ngewe ndahagarara nk'umugabo muri ikipe ya Hull City ndayitwara ndayika ku mugongo. Twari dufite Liam Lozena wagiye ku ikipe yakuriyemo navuga cyangwa yatangiremo kariya ye y'umupira, tugira abo bita Liam Delap wabanje mu kibuga nawe ku ikipe navuga ko ari nkaho yatangiriye gukiniramo biri professional, kuko yaravuye muri academy bamutiza muri Hull City ariko ajya muri Hull City y'abakuru, vuga ngo ni umukinnyi warugiye mu rugo tu. So byari kuba ari bibi cyane iyo ataza kugira ikintu akora muri uyu mukino wagize performance nziza. Robert Sanchez rero ndamwikubita amanota yiwe 10 out of 10. Distribution cyangwa gutanga imipira ntabara yigeze akora, save ntago navuga ngo Hull City yamutestinze cyane bwimukubita amashoti yadanje akoramo imipira myinshi, ariko okaziyo zose zari zihari, yarahari kabisa nk'umuzamu witeguye gutana clean sheet. Niyo mpamvu mukubise 10 out of 10 clean sheet, you deserve it. Tukigira kuri defense yo ewa Enzo Maresca kabisa umbaye kure bangwaye chance, kubera yuko komereza Mamadusa muri center back ukamereza na Wesley Fofana, that's all I needed. Na prediction yuko ubundi bumanukane n'umuhungu wanje Wesley Fofana na Trevor Chalobah, kuko na nonsense uyu munsi na Refet navugaga ngo ndashaka kubona Chelsea itana clean sheet, ndashaka kubona ikipe idatsindwa igitego. It's been a long time tutakora clean sheet, ariko last night byabaye izamu ryacu rwose ryatashye ari isugi. Robert Sanchez, shout out ku defenseur Mamadou Sarr kabari tugarukaho. Uyu mupeti ikintu cya mbere na pressure, n'umukinnyi rwose ubona uri muri defense adafite ngo zigizaga bamuha baro akaguru k'imoso. Nairukaga kubona Levi Colwill mu ba defenseur banje ba center back ari mu defenseur ukinisha akaguru k'imoso ari comfortable, adakora amakosa, adasubiza umupira ku muzamu under pressure. Nimba nono passe yarije kuvamo assist. Estevao William, what have you done today? Buriya Estevao William afite umwenda Mamadusa, kuko buriya Mamadusa yari kwitajya kuri liste nawe y'abakinnyi bagize guke ba providinze cyangwa batanze assist mu mukino. Umupira mwiza yamukubitiye aworenzi ikipe yose Hull City iragenda igwa ku kirenge cya Estevao William. Estevao William na skills zize muramuzi, agapira aragafata neza agatereka hasi arakirukangana azenguruka umuzamu, ariko gushyira mu izamu ryambaye busa biranga neza. Misi imeze nk'iyo Pama yahushije, ariko yakora Pama yari yo ku rundi rwego. Petit akora ibikomeye gushyira baro muri net biranga. That was absolutely shambolic, ariko yaje kubona igitego gisiba ya misi yagize, kuko rwose Chelsea yakagombye ko yabonye igitego muri ya minota, ariko iyo ushije kimwe ugatsinda ikindi aho ngaho ndavuga ati twigira mu kwikosora mu makosa yacu. Gusa Mamadou Sarr rwose akwiriye nawe 10 ku 10 ku mupeti nk'uyu nguyu uboje, ariyo match ya mbere akinnye mu ikipe ya Chelsea. Hull City ntabwo ari ikipe yoroshye muri championship, iri ku mwanya wa 4, ni ikipe iri gupushinga ngo nayizamuke, ariko by'umwihariko uyu mupeti na Wesley Fofana n'ubwa mbere bakinanye, nta nubwo even Robert Sanchez n'ubwa mbere bakinanye, ariko wabonaga ko kabisa arakomandinga, nagameze nka Badiashile bahabara ukabona ese ndawushyira iburyo ndawushyira ibumoso biragenda gute, ndatera attaque sansi yitera, nimba ari kumwe n'umwataka aramakinga sure yuko atari mu muterana shot, nashaka yigira ibyo yigira byose aramakinga sure yuko ari bukore block na shot iri bujye ku muzamu. Ibyo nibyo mbashaka, nimba ari takere ni clean, ntabyo ngo ndagutera takere ngo mushe baro ngo batange penalty. Very comfortable uyu muhungu rwose Liam Lozena, you are free to play him any single time. Ntabwo nshaka kubona uhagurutsa Badiashile kuri bench uhasize Mamadusa. Tuve kuri Mamadusa agacumi ke nakamuha. Wesley Fofana today of course niwe wari muri defense cyane muri center back, kuko uyu mupeti ni bwakiza ugomba kumwerekera, ariko ntacyo yamwerekeraga kuko umupeti uvuye gutwara AFCON ayari gukinana n'aba Kalidou Koulibaly muri Senegal, ari gukinana n'aba Edouard Mendy, ari gukinana n'abahungu bagiye batandukanye ba Sadio Mane. N'umupeti ufite experience ni ku myaka mitoya, yari captain wa Strasbourg muri Ligue 1, bivuze ngo nubwo ari umururu, reka tumwe tumururu muri za tamu zo kwishuri, ni umururu mu ikipe, ariko
mu mukino muri game ni senior utitaye ku myaka ye rwose n'umupeta ariko ubuzi icyo gukora kuba rero yari kumwe na Wesley Fofana byahise biba ni nk'amazi ahuye n'ikisi nifu ntago wabitandukanye ko Wesley Fofana nawe muramuzi ku mipira miremire bya bindi by'ama set pieces babaza batumenyera ngo baratera b'amakoroneri ngo baduteze ibibazo Wesley Fofana abahari kuba afite umupeti nk'uyu nguyu rero nawe uri calm udafite igihunga na gitoya bifasha defense niyo mpamvu nkabonye nta n'amahirwe menshi ikipe Hull City igeze ikereya ari very clean amahirwe menshi yayakereye mu minota ya nyuma bamaze gukuramo Mamadusa bazanyemo Tose na Darabio niki se nayo niteze kindi ni icyo nyine na Josh Achipong n'umupeti nawe barimo aragenda yibona mu mukino ariko iyi center back bose na agacumi ku 10 ku ruhande rumwe na nahise Reece James umutoza n'ubundi yabinkoreye anzanira captain Reece James. Reece James nawe atangiye match ubona atari muri mood kabisa ubona ari gukora utuntu tw'udukosa twato na hato atari amakosa aridinga ku gitego ariko ubona ko atari comfortable cyangwa atari kuri ya level ya Reece James tuzi. Of course amazi imikino igera muri natakina adakandagira mu kibuga nimba warigeze guteraho baro urabizi iyo umaze nk'ibyumweru bibiri udakina ntago ritime wari ufite cyagiye wakinaga ari uzana byanze bikunze bigusaba iminota runaka kugira winjire mu mukino ariko by'umwihariko Reece James amatakere nabonaga ameze neza kabisa ikindi ari voko ari kubwira abakinyi dukora ibi that was a very good sign for Reece James namukubita amanota yiwe 8 ku 10 same as Gerard Hato twari twamugarutse muri preview nimba utararebye ikiganiro cyatambutse turi gupanga ikipe n'uburyo tugiye gukubita iyi Hull City wo bita Gerard Hato nabwiye ko Marc Cucurella ari hanze maybe 2 weeks maybe 3 weeks maybe 1 week maybe 5 days kuko umutoza narabe precise ngo avuge ngo azamara iminsi hanze yaravunitse ntago ari imvune ngo yadanje ngo afite imbago cyangwa ngo ari mu bitaro ariko ni imvune icyo ngicyo kitakivuga yuko adahari kigasobanura yuko ninde umusimbura na wundi ni Gerard Hato ese yakinye neza yes tumuha amanota gahe 8 ku 10 uyu mupetera yakwiriye Gerard Hato kuko uyu mwanya mu gihe Marc Cucurella adahari ni ugiye kuba awutegeka kandi nta makosa menshi yigeza kuri uyu mupeta nta nikosa yakoze uyu munsi rwose Gerard Hato 8 out of 10 n'uburyo yakinanaga na Mamadusa kuri ruhande rw'ibumoso ikintu cyonyine akeneye kwimprovinga ni ubusatirizi kuko Marc Cucurella akora akazi ke by'umwihariko muri defense no kuri attaque agasupporting ikipe agakatama amacross akanatsinda n'ibitego that is Marc Cucurella ariko kuri Gerard Hato he need a little bit end product cyangwa icyo twakwita umusaruro ujyanye n'ibitego kuko muri Chelsea ntabwo warelying gusa mu kudefenda of course akazi kawe no kudefenda wagakoze neza ariko ni Hull City my brother you need to bomb forward you need to help Garnacho you need to attack you need to cross you need to do everything ku ruhande rw'iburyo kugira ngo ufashe attack ariko by'umwihariko umupeto 8 ku 10 wenda yamukubita muri midfield rero Andre Santos this boy uyu mupeti Enzo Maresca kiri hano najyaga mubona Enzo Maresca amukinisha iminota 8 5 6 ya nyuma ariko uyu mupeti kuva Liam Rosena yaza je no kumuyoberwa kubera ko amaze gufata umwanya awugiruwe nta n'umuntu ugikora lineup ngo yibagirwemo Andre Santos kubera ko uyu mupeta ari gukinisha Moses Caicedo noneho neza kurushaho ubundi Moses Caicedo yakinaga as a single cyangwa lone center midfield wa mu defense rusitinga akaguma ari wenyine akina akazi ashinzwe ari ku distribute cyangwa gutanga imipira ayijyana imbere ariko ubu none ari kumwe na Andre Santos ikina mufasha n'iki baregeranye bakina umupira begeranye bakurura ikipe ukwiza kubasatira ishaka kubakuraho baro niko isiga space behind uyu munsi ikipe ya Hull City cyangwa front line ya Hull City yashakaga uburyo ikura umupira kuri Moses Caicedo akawuyima akawuhereza Andre Santos mu gihe bahugiye kuri Santos umupira akawuhereza Moses Caicedo bakayivanga noneho bigatuma basiga space Santos akazabona imipira ashyira imbere ahereza Neto ahereza Dilap ahereza we ikina akazi ke kambere fata umupira Moses Caicedo guhaye wamanje guskana gucekinga ushyira imbere ucishe mu badefenseri akana akazi gashyashya umutoza Liam Rosena atangiye kuzana mu ikipe ya Chelsea gukura imipira muri midfield ubundi twakinaga ku mande dutanga ku mande
abawinga bacu bagakatamo amakross cyangwa nimba ashoboye gucenga gacenga kinjira muri box, ariko ubu ngubu none turabikora byombi. Abawinga barakora ku kazi bari basanzwe bakora, none tugakiriya na chances zice muri midfield. Chelsea ntabwo gakiriya ga chance. Igitego cya mbere Neto yatsinze, icya kabiri cyo ni corner, icya gatatu nacyo n'icya kane byose ni ibitego byakereye biturutse he muri midfield. Akazi k'uyu mopeti rero Andre Santos akwiriye credit. Uyu mopeti mu mwitondere mu bakinyi w'ikipe Chelsea Football Club Andariam Lozena mushobora gutungurwa nabo. Uyu mopeti mu Brazilian mu mwitondere Andre Santos. Mbivujyana ku ibyinjyo Football TV nde mu mupira w'ikipe Chelsea Football Club, ariko iyi role uyu mopeti ari gukina yegeranye na Moses Caicedo. Adafite baro ni mwiza, abasha gutera amatakire, abasha kwambura baro, interception nta kibazo na kimwe afite. Ikindi noneho muri box ni wa mukinyi utashobora gusinzira. Yahushisha igitego neza umuzamu wa Hull City, yakoze save ku mutwe mwiza cyane wa Andre Santos. Nawo wabonye igitego, ikipe ari kurya nka 4 5 6 ewan. Ariko akazi by'umwihariko keza ari kumfasha n'uburyo bwo kugumana umupira, kwimana umupira, guserikira za baro, gukura umupira muri defense aho progress awujyana imbere. Ari comfortable nta kibazo kuri ya flyer y'aba Brazilian. This guy ndamuhereza amanota yiwe 9/10 same as Moses Caicedo. Moses Caicedo n'ubu nakazi kenshi akigira, kubera ko ntago ari wenyine, afite umupeti ku ruhande uri kumufasha gukora akazi yakoraga umwe, bari kugakora ari uwa babiri. Noneho ukisanga Moses Caicedo arimo araninjira imbere aho gafasha attack. Nagakiri wa Moses Caicedo uvuga ati ntago ndi bujye imbere, ninjye imbere defense yacu barayinjirira. Ariko aravuga ati kira gipeti kirahari, reka noneho nigira imbere. Urumva ko noneho akazi ke karoroshye ugeranyije na mbere. Bita binamugarurira noneho kuba ari wa Moses Caicedo uri free, mutari buze gufokasinga aho wenyine. Kuko twakinaga match yose Moses Caicedo amakipe akavuga ati nidukura Moses Caicedo mu mukino tukamushyira abakinyi babiri bakanga ko akoza kuri baro, Chelsea turaba tuyishoboye. Ariko muragenda mu mwirundiraho akazi noneho yakoraga gakorwe n'uyu mupeti Andre Santos. Amakipe nagarabasha kumva icyo kintu, ni nayo mpamvu biri kugorana, niyo mpamvu Chelsea iri kwimana umupira. Ikipe yose twakinye turayima umupira. Nushaka kujya no kuri Arsenal yo yaturushije experience, iturusha kubyaza umusaruro chances yabonye, ikabasha gutsinda icyo gitego. Ariko icyo bita ball position cyangwa kugumana umupira muri midfield, nta kipe nimwe iraza Andariam Lozena gwitwima umupira ngo dudefande ngo turyame inyuma nibiba, kubera yuko urajya kuri Moses Caicedo akazi Andre Santos agakore kandi neza. Amanota yabo 9/10 ndayabakubise. Imbere yaho gato harari uko line up imeze, umutoza wabonaga ko yashyize Estevan William ku 10, Pedro Neto kuri 7, noneho Garnacho amushyira ku 11. Ariko bo banageranyagamo bagahinduranya. Neto ukamubona rimwe na rimwe aciye kuri 11, ubundi ukamubona ari ku 10, ubundi ukamubona ari kuri 7, hose akahakina. Estevan William same. Ariko Garnacho we rwose nago nshaka kumugarukaho none, ndamugarukaho nyuma, kuko Garnacho performance ye nagijanye n'ikipe ya Hull City. Twigire kuri Estevan William. Uyu mupeti mu gice cya mbere yagushije igitego nakivuzeho passe ya Mamadusa yamuhaye, ariko nyuma aza kwikosora atsinda igitego cyiza, yahawe assist na Liam Delap nawe turi mugarukeho. Overall performance kuri uyu mupeti Estevan William nibibazo yahuye nabyo murabizi muri famille, kugenda gutravelinga akajya muri Brazil akagaruka, kuba ataranigeze abona n'aya mahirwe yo gukina imikino yikurikiranya anda Enzo Maresca. Noneho Liam Lozena waramubwira ati wowe genda mu kibuga nta kibazo peti, wowe kiri umupira wawe connecta n'abakinyi muri kumwe, ibone mu mukino nta kibazo rwose, ngiye don't worry I will give you time. So guhereza umupeti nk'uyu ngure icyizere, anakora amakosa, akora ibintu bizima byose arabivanga, kandi nta bundi buryo bwo gufasha umwana imyaka 18 nta kumukanga ngo umubwire ngo niba kwambura baro biragenda gutya. Mugiti wege nimba uri capable yo gucenga cenga umuntu, nimba uri capable yo gushota umuntu, nimba uri capable yo gupasa byose urabishoboye, go ahead. Aka nakantu gashyashya ni ingarade nshyashya amaze kubona muri aba bakinyi b'ikipe ya Chelsea. Bari gukinana smile mu maso, na paniki, bari gukina nk'abantu nyine bashaka kwenjoyinga umupira. Ni nabyo wabonye muri uyu mukino, niyo mpamvu twatsinze ibitego 4. None mu gice cya kabiri everything was changing, everything was like
flash ikipe ya Hull City ntabwo yabashaga no kukagumana agapira n'iminota ibiri bakiubona press ya danger kuko Liam Delap ku mbaraga ziwe speed yiwe hari imbere nta kindi kintu ubutekereza iya kugezeho nta kindi ubutekerezo uvuga ati ahangaha rwose kambayo umuzamu wa Hull City niwe wagwereza amateka y'ibyo yahuriye nabyo wagubuhamya y'ibyo yahuriye nabyo kuri Liam Delap. Liam Delap nawe wankoshonye mu gice cya mbere wakaba yatsinze igitego ukuntu Liam Delap yavuye muri iki kibuga adatsinze igitego nibyo bintu nabasha kumva ariko kuba yatanze assist eshatu ewan ibyaha byose n'amakosa yose arayababariwe. Liam Delap, hopefully my boy, at least fasha ikipe nutanabona igitego fasha ikipe imipira yose batera imbere rwana uhatana ufate baro kuko nka assist y'igitego cya mbere akalinka up play kiwe na Neto akamusubiza agahereza Moses Caicedo nawe wari wagiye imbere kuko abavuga ati hari inyuma mafite decoy mafite backup ya Santos reka nje gufasha imbere muri creativity agakubita Liam Delap abadefenseur babiri abashyira inyuma ku bitugu byiwe agapira neza gaterekera umuhungu wanje Pedro Neto ishoti ryiza muri bottom of the corner umuzamu se akora cyaro umuzamu nta kintu yakoretse kuvuga ati mu nabari kambayo igitego cya mbere cyo kirabaye kuri assist Liam Delap ku gitego cya kabiri cyo ni corner kick sinzi nimba ba defenseur ba Hull City bari basinziriye sinzi ahantu bari corner zose ikipe ya Chelsea yateraga wabonaga ziri guteza ibibazo bikomeye cyane muri box uyu mupeti Pedro Neto yagakubesa agakona karagenda Jorere hato arajijisha nk'ugiye kugashyira ku mutwe karagenda kidunda mu maguru y'umuzamu neza kajya mu izamu igitego cya kabiri ku gitego cya gatatu Estava William nayo yari assist ya Liam Delap umupira muremure arawirukankana agera muri box abona hari traffic cyangwa abona huzuye abadefenseur abona nari bushote kandi ari muri position y'inguni atari buze kubona light corner yo gushota akagarura inyuma Estava William ahita kubitamo n'imoso igitego cya gatatu kiba kigiyemo igitego cya kane nabwo ni participation ya Liam Delap muri surface aga cross kaje aholding umupira abadefenseur bamwirundiraho agahereza Neto ahita gaslidinga n'ubundi kajyamo move ni Neto wayitangije atanga agapira karongera kamugarukaho gavuye kwa Liam Delap ashyira muri bottom of the corner ibitego bye bitatu barabonye Chelsea ibonye ibitego bine match narangira gutyo so reka nijye kuri Genacho ubwo attaque yose ubundi ni 9 ku 10 ariko Neto we ni 10 ku 10 kuko nagwa wagize hat-trick ngongwereza 9 naba ndi igisambo naba ngira ubugugu naba nimana kandi sinihimana amanota ewan amanota y'icuma arakwiriye gusa ikintu cyonyine mwisabira no gufata izi forme akazikura muri FA Cup akazijyana muri Premier League kuko muri Premier League nawe rwose hari ibintu agenda nkorera simbyemere neza nkagira ngo hari naga byitayeho cyangwa arashaka yenda guhangana n'umutoza kuko nka performance yagize kuri match ya Arsenal nka performance yagize kuri match zose amaze gukina muri Premier League kuva Liam Rosena yaza Pedro Neto rwose uyu munsi nibwo nakavuze ati that is my boy ari ngumbe kubona ino celebration ino celebration rwose nanyikumbiye hopefully akomezanye zino forum. Genacho nintu ambwira ikibazo Genacho afite kuko Genacho ubona ari sharp ubona ashaka kwataka ubona ashaka gucenga ubona ashaka gukora ibintu byiza ariko icyo bita end product uwo mupira wacenganye umupira wirukankanye urawuhande mukanya gato arupasa Estava William aho mupasa wagira ngo ni shoti ugende umwidundire mu maguru bawumwambure akandi kanya arajya gukata cross akirenze agite iyo bigwa mukandi kanya aracenga akore icyo bita overrun awurenze mukandi kanya barumwambara mukandi kanya arabusubiza inyuma akongera akawusubiza inyuma none byo binjya hano guhereza umuwinga baro nkaho yayi progress yajyana imbere akayisubiza inyuma mu defense akazi ko muwinga nakara so kwataka izamu cyangwa ningi utaza umupira ngenzi kakazi ko muwinga fata baro kata cross cyangwa connectara abantu muri kumwe muri midfield cyangwa cenga winjire muri box cyangwa irukanka ufashe ikipe kwinjira muri rubuga rw'ikipe muri guhangana ariko nimba uri umuwinga bakagwa baro rimwe ukayisubiza mu defense kabiri ukayisubiza mu defense urimo urafasha ikipe turi gukina nayo uri kudufasha what is it going on with Genacho sinza amanota de umwe niba ni mukubita 3 niba ni mukubita 4 ibaze kuba attaque yose buri wese yariyeho
ntabwo turi gusangira bavuga ntawe usangira n'udakoramo uri gusangira na Neto atwaye hat-trick uri gusangira na Dilap atwaye hat-trick y'ama assist uri gusangira nande ninde warundi ari kuri attack Estevao William atsinze igitego bro what are you thinking at least bona ka assist kamwe nutsinze igitego basi tanga pass nziza ivamo igitego am I asking too much Garnacho bro this guy ariko don't worry next season cyangwa sezita mbabiki icyo bita rocket babiki rocket y'umupeti w'umuportuguese nimba ariko babyita umupeti uri gukina muri Sporting umupeti bita Giovanni Quenda numuwinga ufite imyaka 18 azaza uri ya mwanya itavuga ati mumerezi byanjye mugire vuba nimba utazi Giovanni Quenda bro uracyakeneye yandi mashuri uracyakeneye kugenda ugakora research kuko Chelsea ifite umupeti yanguze muri Sporting witwa Giovanni Quenda bro ni umupeti uri flash ni umupeti utsinda ibitego ni umupeti uzi gucenga at speed no uyu mupeti rero ntabwo mbona Garnacho azamwicaza nimba tuzamuryamo ibiceri nimba bizagenda gute muri imikino 10 n'ingahe isigaye niba azagera gutya tukabona aragarutse Garnacho twabonye sometimes muri Manchester United sometimes muri Chelsea nabwo hari matches zimwe na zimwe akina ariko Garnacho namaze kubona ko apfa gukina neza yaje masimbuye I don't get it so reka turezanga ariko nanone mereza Charlotte ku mutoza Liam Lozena gukora substitution akazarama abapeti bo muri academy Jesse Deri byari byiza cyane kubona Jesse Deri azije mu kibuga byari byiza kubona Shumweka abapeti bo muri academy nabo baza bakabona umwanya bakijajara ba Enzo Fernandez buryo yamanaginzemo game afata abakinyi bamwe na bamwe bakeneye ikiruko akabaruhura bari captain Reece James kumukura mu kibuga hakiri kare ukazana mu ba Josh Achipong ukazana mu ba everything game yari managed very well ntabwo ndibutinde cyangwa isabira no kandi subscribe gakanda like kugira ngo utazajucikanwa n'ikiganiro cyacu cyose hano kuri Byiringiro Football TV tabakunda cyane aravista bon ciao